16 اکتبر کو 5 سال جی در باز مسروان بوارش تا برین چهار سرنی به زرتر بحث برینه بکن چهار سریوی دب چرا که بات نف برا حولی رو بغداد دکتر محمد احسان شرازه سیاسیش ابسالش سوئدی پریاسکای پید گلمده دکتر افدمی باز زور سپاس کوین گلمدانه جاره 16 اکتبر یا بری 5 سال کاریگری بتنیل سر کردستان و وقتیانا نیف اش بجین آخری ما کردستان بتنی کاریگری سر کردستان هبینه آنجل سر عراق بگشتی هبینه بشكل زور سباس راستي 16 اكتوبر بومن روجك رشا التاريخ كان جروب هذا او جروبين ابتا بماين تشانا العامل المشهد السياسية كرديدا الو بله دكتور دنگتت جهد فرمو دیاره پیوندی قطب دو خازال برینه و دکتر محمد احسان کو سوئد دیال مادا ام دیسا پیوندی دیال گری بدین ام زیراتر و مجاره بحث کن که دکتور جی ماجا فکری جویی و خلک کرکوک جید بجن نخوشترین روجت جانوانا دا دکتور فرمو دنگتت جهد کرم که يعني أدبجم رشترين روجة ووصمتي عارة وصمتي عارة السرو جابت هندا جروبين كردي دا حتى مرني تجاجي خلاص نابن ولو أبرو بشك شوان زور المشهد السياسي دا ماينا البغداد والهبليري بلا وصمت عارة يعني فاتكي رش الجانا وانا أبرو يعني هكا تبي بشتي تصرفات شازي اكتبري تشلو هشت الصديقاك كردستاني جارك يتر سياسة تعريب بردوان بي أبرو فيستر بي سياسة تعريب زمان صدامي سياسة زمان صدامي بريكا قانوني هاتا كرني بريكا مبررات بدانان يعني قمة ديكتاتوريتي هاتشي كارا كربت الكركوكي مبررات قانونية تمام بدانان بداخل وأمان جروبين أبرو الهين البيري بدون أي مبررات قانونية بدون هر تشتكي مشهد تعقيد تركن ناف مالا كردي بتر تيكدان وضع عراقي بتر تيكدان خلقكي زور در بدرتو شلو هشت الصدش آخا كردستاني هاتا داكي كدن جارك يتر وضع كردي البغداد زعيد تربي تداخل أقليمي زيادة تربي مشهد تعقيد تركر بداخوا اوش سبب اوا چی بیا وچونا من سرکی سبب اساسی اوا بیا وقت سیاست کردی بکفت دست چند مراهق سیاسی دا خلقکی خوب پریز نوالات پریز تو کم روش حال ملتی فی دستی لیتید بشتی رفندوم کا پیروز بشتی خونکا قام جلال پریز وهمي قيادات كردي خلقك بدي كاري بكت بداخوا راستي وصمك عالية حلا بكشر چوا تقرني بد تخيارك ترينا تريكا مالا كردي كارك تريك بخي بلا او خلقي ري رشو او خلقي شهمتار افكارك رين اويش تايك بيشتوان ابابي وكرو حجمي وابي نجارك تركي شامشدي سياسي بكن نال كردستان نال بغداد نوينرين كردستان بن البغداد يعني نوينرين خوبن ام نشين دزديش سروابتين والله حرامة كرد قبيل كن او خلق جارك يتر من نوينرين من اتين كرديان بغداد يعني كردستان دكتور بس يعني 5 سال تمامي دي ابرو درباز من حتى انه كاجي الروش الكركوكي الروشة كان ناقصية وحتى انه كاجي برزغري كوالوزين بين هبلي رو بغداد هاتي ناس شارع سر كرن سر مساله كركوكي ونوفچن كردستان در وی در ما كردستان حكومت برف بيكونيني ويا هيفيك هيا اف برزغري كشارع سر با او كاريگرين خراب 16 اكتوبر هبين 5 سال دا نمينن يونجي جار مايا تمنات كم مفاوض كردي من خبر لينية مفاوض كردي والبغداد كاركري وبيا بشكل تشكيل حكمتك جارك يتر معوق وفاشل تمنات كم وي مفاوضي اف مثلا اخصم تبر جاوه خو جارك يتر بارتي ديمقراطي كردستان زفرت كركوكي بسر بلندي ودستكي برز كارك مشترك نتكرنت الحكمة العراق لجنا بالا صدو تشلوي كاري بكده بشكلك تازة
افکار بیتا کرنه جاره کی تر ابرینه بیتا درمان کردن و ساز کردن بشکل کی معقول و تازه بلام بچون آمن حقیقت هکر جد قلب حکمتیان او اطراف سیاسی هات بنا کرنه از جارك دي تجم جيبجينا كانوا جبر او طرفنا جهه سيقينا او طرفنا جهه احترام ورزقتنا التوقيع اخو تمنات كم از غلط فم دا جارك امشين ابينا بي ملت جارك تر دركين في كاري جارك تر بشكل كتر بان كشاب بشتي بين صلب كتاي بنين تمام اما هم احتمال كسر مفاوض زي كرتي بالبغداد آیا جاوی پست و کرسی و منصبی بیا آن جاوی حل کردنا کشه و برین استراتیجی کردستان بینا تمام اما فتره آینده دوی جاوی سرمان بسیار عادت بس حتى بريا بحثي شارع سرجيب كم من حس كرفيا بجمته چه پشت راستیک هيا او لانين کو اگر یانجی صدامین بویرن 16 اکتبر بینه جاره کدن کاره که اوسا نکن هین وکه شارازک بواره سیاست آواهین بینن اگر جاره کدی برپید خوب بینن کاره که اوسا ده بیت کرن یانجی میجوی خلکی درسک دانش بیر نکن خیانت فيجا بتا بيجم هكا تبي تاريخ عظيم التي خيانات صفتك مميزة التاريخ التي ما كرد السياسي دا بداخوا يعني خيانات الكرد وكردستان قالك اكريام قالك حزبت هين قالك شكساتيت هين ببهرن بلام زوريني بير بهرن حقيقة اما همي جارة خيانة التاريخ اما دا هي آيات چند به خیانتکی بالتمنات کن دوباره نیتا کردن بلام اگر تو حساب خاینی افرونکی تو با خلقه که هیده چاول به خیانتی کل تجار و چالجار و پنجبان و حتی نو که حسابت خاینه نهاتی کردن کردستانی نه این 16 اکتوبری نه تشبری 16 اکتوبریش دكتور تبو حسين مفاوضه كرد كل مثلا بغداد دوید پیدا گرم سرهندی او نافچت پاراستی بن اگر شانده کردی از بحث کن بغداد داخازین وانا چه بن تایبت جبوی پاراستن نافچین کردستانی این در و اداره هرمان کردستانی و ماده 140 چه به تجربه کردن دستوری دا وزارت حکومت دا یعنی چه پیشکش بکن دا کو پاراستی بن اف نافچه یکم شد PTV یکم شی پارتی دموکراتی کردستان بگیره تا به اشتنگار حتی خانقین و مندلی دوام يعني هيئة عسكرية مشتركة بين بين هالدو على أبو شاتيا أمني بركان سيام إشنا بالاي صادو چل كاري خوا اكتيف كت نكابرا كي اكسباير يعني خلقه كي اكسباير تربيري كارب كت أبا هجدار نصادو يالطي حتانو كا يك دينارك لوانا وچانها كا صرف كرني جارك كر اكتيف متبهتا كار كرني في كاري چارم توازنکی حقیقی به منطقه ناوچه تکردنی اف منطقه 48 العرض کردستان نه سیام اف منطقه 5 اف منطقه جگای اکتیف داعش ام پیک بکاری کن حمایت و خلق بکین ابرو کبر خب یا کرکوک ابرو وضع کرکوک بداخوا او آوارین وان ناوچه حتی نو که خلق کت من برای خود بری بهنه که راپورت که کردستان 24 کابرای که خلق کرکوک بیش از در کدیمه تنها شیری من آلن بنگل من تخیل که بیشتی 5 ساله تنها قوتیه که شیرید کل اوی جانا خود چا بریه سری چا اشیایی بشید نه جه داخل او خلقه جیانه که لایق تر نبتو نگرد مالا خو اف نقاطه همی پیک و پیوسته مفاوض کردی خصوصا بیش جاوه خو کاری کتر تاکو ابرین جاره کتر حل بتو اب کشه دوباره نبد تمام دكتور محمد احسان شارازای سیاسی اوبسال سویدی پریاسکای پین گل مدابون گلک سپاس با دكتور زور سپاس